On Monday, under the initiative of TRPCL, a program was organized at Ampi Tentuibari High School ground as part of Atmanirbhar Bharat Shrestha Bharat. The chairperson of TRPCL, Patalkanya Jamatia, inaugurated the program by lighting the lamp. के द्वारा आज की शुभारंभ करते हुए हमारी the one and only lady icon honorable Patal Kenya ji hari sejoto ya hogai te upal ke please Atmanirbhar Bharat Shrestha Bharat Atmanirbhar Bharat Atmanirbhar Bharat Atmanirbhar Bharat Atmanirbhar Bharat Shrestha Tripura Shrestha Tripura Long live Modi India Long live Ready, 1, 2, 3, Happy New Year! Very good, nice. Apart from TRPCL chairperson Patalkanya Jamatia, there were also TRPCL USD GS Rathi, social activist Kavita Jamatia, and other community leaders present in the program on this day. Speaking at the program, Patalkanya Jamatia wished a very happy new year and said that such type of program will be organized forward in the future. Our very own Captain GS Rathi. This is retired. Thank you. Local soldier law. So no tilakara rogo. Pariya pakhola ni joto mo balba sake. Bela-bela ka hambay tini 2024 bisikatal o bisikatal ni salo sang tini oro Ampi Bidan Sabha ni 10 to school mato sang tini joto bisikatal ni khakaham kaisani kaisi ya phalaigo okra sakra ran thanigo khuluma bai hamari san laigo hamari na laigo te okra sakra ran thanigo gorom laigo te tini bisikatal ni salo sang je sukjamani TRPC family ni gai sini TRPC कर्मचारी TRPC family ni gai sang tini oro dui dorni tahonai Ampi ni then twini model high school ni marto sang joto palbaksa lagi sang samang kisa tamnai ketui samani bisinte kisa bisikatal ni ya farmani bisinte tini sang oro joto baksa abne bagai haste ni joto lokorogno te overall country ni world country no joto no nese tini oro ni bakhaktai TRPC ni family ni bakhaktai joto no khaka ham ya far tini sang oro ni go Haimani ke tini ni bisikatalo khaka ham ya far ni bisinte sang Atmanirbhar Bharat te Shrestha Bharat abani vision no abani mission bai je tini पहिला sang oro ni go seng sajaka te amo sara Tripura na sang senai tini oro Ampi tui dini hoite seng mane oro bathak jaya continuous yo program thangnai program na dirok buskango no phinai oba haike sang phasing go kami go sang Atmanirbhar Bharat Atmanirbhar Tripura Atmanirbhar sini nok noti sawani bagai Shrestha Bharat Shrestha Tripura khajani bagai ne tini ni ambition and vision abni bagai ne o program ni bisingo tini suno sang salai mane ya falai mina asya tini ora sang kabang ma o amsai go busak busini bekar tong post graduate bekar busak graduate bekar busak te unemployed busak te sini drop out busak tong te sini jaga tongoi tongo haipana sang plantation ni sujog maya ko tama plantation khanya rubber de agar de sondan de wa de tama diro plantation khanya ni muso abrano bujo toro se awareness rogo taki borok ni jene sak baitang sabalambi Atmanirbhar ungmana tei te abani bumung butei ni sing jo to list khaibeka dini list record namani motai je project khaito boi borno sing jo to na beneficiary rezagnai benefit rezagnai tani khange Bharat Borsa ni joto nislai tabok Bharat no lead khai tungnai Modi bo saga joto ni nok osi hamari ma sobuinai hamari mane tama mungse nang mas mannai government ni thani wa mas mannai te TRPC ni thani bo nirok mungsa mas mannai nirok nanani phaike pia banir nanani lama siangke atau nanani phaira gyang khangke nirok keplenai je phaira dai manai abni bagin tini ora first step sing ne jara kha tini belai ora ni kabang sini somaika tini bisikatalo teini buskani sala besang breng ne joto am sayo thangai singo hai program khainai je sak Sonnirbhar mang khangke sini dofano de hasteno de haktono sing khaimanai abni bagna nukhung na sak bai thang basa mana tei sak bai thani yathi ni basa mana tei bikra krei khlai gai jotoni nok nongo ne mungsani bial krei ke tongnani bangai abni bagni barbar saga sini TRPC ni bukhaktei sing rangri direct ro yakhane
जोंनि रावनो गोबां मातिनि बे जों रांनि रे केबनो बिथाइ रगो केबनो रि रगो केबनो बेग रगो अमते हाय केबनो काइजाकनाय रगो अमनि बिसिंति रावनो गोबां मा हामारि रोइ मानो ते गोबां मा गभर्नमेन्टनि जे सामंथाइ दं आब्राखौबो जोंनि रावनो फेलिसिटेट खाइ मानो ते बसकांगो जों नुनाय किसा दिनि बिसिंगो ना जे ड्रोन दिरि होनाय जोंनि नरेन्द्र मोदी अलरेडि डिक्लेयार खाने हा जों गरनो अमपिनि होइते ना ड्रोन दिरि ना जों ब्रै खरब दक सिलेक्ट खाइग्रानाय अर जों ड्रोन नि ट्रेनिं रोगै ताबक टेक्नोलॉजी नि जुग इंटरनेट नि जुग टेक्नोलॉजी बायजों जोंनि एग्रिकालचार न बटे डेभलप खाइ दङ जों कानिसाव बिथि सारानि बा कानिसाव जों सारनानि बोसै कायनानि खांखागे बोसो समायना हेक्टर खायनानि बोसो समायना जों 1 हेक्टर 15 मिनिट बायनो जों बिथि सारिमान खा 15 मिनिट बायनो जों बोसै कायमान खा जोंनि हाथाय हाफुंगो जों बोसै कायनानि र आबा जों ड्रोन बाय ताबक जत टेक्नोलॉजी बायजों जोंनि एग्रिकालचार न जोंनि देश न तेबो ग्रोथ खाइ दङ आ जागाव मुडी अलरेडी एनाउन्स खाइजा आबनो जों ट्रिप राव फर्स्ट टीआरपीसी नि बखाखदै ते गोबांमा अर्गानाइज ते एलाइट खाइ जों बना ताबो ओ सामरनो बसकाव थाङै दं आमनि बागै अमते हामारि कताल बिसि कतालनि सिमिने जों कमिटेड जों जों मा बासनाय होनाय दिनै जों अरनिगो तबगो. At the end of the program, TRPCL chairperson Patal Kanya Jamatia has distributed blankets to 353 families and also distributed school bags to class 1 to 10 students. Reported by Amit from Ompi, Chini Khorang.